काफी है अकेले परिवार को सर्व बनाने के लिए। वुमन्स डे चाहिँ सेलिब्रेसन गरिदिँदैछ हामीले चाहिँ हाम्रो यङ भाइहरूले। अन्त हामीलाई यहाँनिर कफीहरू बनिँदैछ, भित्र पकौडाहरू बनाइँदैछ। अब योपालि चाहिँ अर्को एक्स्ट्रा भइरहेछ किनभने चाहिँ केटाहरूले गर्दैछ नि त। अन्त म चाहिँ रेडी भएर आएँ साडी लगाएर। कस्तो देखियो हामी यहाँनिर चाहिँ हुन्छ, तर अहिले चाहिँ अब सबै चेयरहरू पनि केटाहरूले मिलाइदिएछ, चेयरहरू पनि मजाले मिलाइदिएछ। तर प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो 4 बजीदेखि छ। आज चाहिँ हाम्रो वुमन्स डेको लागि चाहिँ भाइ हाम्रो लागि के गरिदिएको अरे? हाम्रो लागि सरप्राइज, सबैको लागि सरप्राइज छ। आज डिसेसहरू दामी दामीहरू छ यता। सरप्राइज ओन्ली। ओके ओके। वी आज साड़ी बोलने वाला है वुमन्स डे में, तो बोल देता। खूबसूरत है आप किसी फूल की तरह, खूबसूरत हो आप किसी फूल की तरह, चाहत है आपने किसी चिड़िया की तरह, महक है आपने किसी गुलाब की तरह। दुआ करते हैं हम रब से सदा यूं ही बरकरार रहे आप लोगों की ये अदा। ये चाहिँ हाम्रो केक भयो, केक। ह्याप्पी वुमन्स डे। सबैजना आउन थालिसक्यो। कहाँ पो थियो दिदीहरू त राम्रो राम्रो भएर आएको। Equality and empowerment. 3 things are there. What are the things? Right, equality and empowerment. How will this happen today? How do you see that is happening here? Some example. Equality. Okay, jobs. And here, present here, our brothers have done cooking for us, to feed us. That is very great example for us today. And we all stand for the rights. The women, the family, the sisters and the mothers are first in the family, bringing up children and right to teach the children right education, right way, teaching them what the norms of the society and leading them forward. That is done by none other than the mothers. Okay. What I am here today, I have learned many things from my mother. My mother brought me, or when I was a child, I remember she took me to the stage, or some small dance or something. That was the first time I have entered on the stage. So my mother helped me to come up to this stage, and I know there are so many women, the teachers who helped me to come. In your life also you must have had many people who have helped you to come up to this today and looking after your families. Okay, so thank you very much. We all are empowered women. We are able to work for the institutions. All are working hard. This institution, not only we sisters, each one of you as a staff, standing here to say that you are part of our institution and you are empowering each member. One another we are helping to bring up this institution. So thank you very much for all of you being part of this institution, especially men and female, the women, all those who are staff and even the smallest students who come to this institution is part of our life. So thank you very much for celebrating this day.
It's a big way. So thank you very much for all. Believe I cannot find him. I think he's gone. KB, Manoj, all of you have taken lots of responsibility. So thank you very much. Okay. So now, please come forward. काफी है अकेले परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए। सितारों के बगैर आसमान में रखा क्या है? सितारों के बगैर आसमान में रखा क्या है? बिन तेरे जीने में रखा क्या है? लगता है सब कुछ अधूरा सा, माँ के बगैर परिवार में रखा क्या है? मेरो आमा रूप भएर जन्मिनु भयो भने रूपको डाली म बनिनेछु। मेरो आमा रूप भएर जन्मेमा म त्यही रूपको डाली बनिनेछु। मेरो आमा गाई भएर जन्मिनु भयो भने म त्यही गाईको गर्भबाट बाछी भएर जन्मिनु पाऊँ। मेरो आमा चरा भएर जन्मिनु भयो भने म त्यही चराको घोसला बनिनु पाऊँ। मेरो आमा सागर भएर बग्नु भयो भने म त्यही सागरको किनारा भएर बस्नु पाऊँ। मेरो आमा फुलको गाछमा फुल भएर बस्नु भयो भने म त्यही फुलको डालीमा कोपिला बनेर बस्नु पाऊँ। मेरो आमाले पकाएर दिएको ढेँडो र गुन्द्रुकको झोल अमृत नै लागेको थियो। आमाले पकाएर दिएको गुन्द्रुक र ढेँडोको झोल अमृतै लागेको थियो। आमा आमा नै थिइन्, आमा आमा नै थिइन्। मेरो कविताको सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। के भन्छ यसलाई? छोला 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 बनाएको छ। छोला
यो मेरो लागि मलाई यो हाल्दैन भाइ राम्रै छ त्यो भाइ इसमें डाल्नु न मेरो छोला उसमें है नहीं छोला लेने कोई आएगा तो बोलो आज चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा भएछ खानेकुरा पनि छोला चटनीसँग दहीसँग छोला चाहिँ कस्तो मिठो भएछ छोला Happy International Women Day. How was the chola pakora? Thank you so much. हाम्रो लागि छोला अनि पकौडा बनाइदिएकोमा पकौडा पनि यस्तो मिठो भयो छोला पनि एकदम मिठो न नुन बेसी न नुन कम्ती न पिरो थियो न अब खल्लो थियो यस्तो मिठो भयो Thank you, welcome. छोलामा चाहिँ मजाले दही लगाएर के अरे मिठो चटनी खालको लगाएर चाहिँ बजार जस्तो भएको थियो How was pakora? How was tea also? पकौडाको साइज पनि एकदम ठिकैको पकौडा पनि मिठो अन्त भाइहरूले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो नर्स के अरे वुमन्स डेमा चाहिँ हाम्रो लागि पकाइदिएको नि त थ्याङ्क यू सो मच It's our pleasure. We can feed to you all. थ्याङ्क यू सो मच भाइ Welcome.